Apo! Apo! Ay! Anya, Jay, sir? Ma'am, dito iba't ibalay ni ma'am nga Jonah. Ay, wan, sir. Shock day, Jay, sir. Ay, si kayo aji ma'am Jonah. Ma'am, umay ko lang kung may deliver dati in order yaw, dati parcelyo ma'am. Oh, dati in order yung anuang ma'am. Ay, ala, sir, bakan nga shock ajay. Na, apo ma'am. Si kayo ni ma'am Jonah nga Dukaos. Wan, sir. Purok sa isbalagbag ma'am. Wan, sir. Oh, si kayo atoy ma'am, order mo nga talaga daytoy ma'am nga nuwang. Ay naapo pa niya gamin tinanakan yun ma'am nga nag-order kayo itinwang online nine. Nga nag-order kayo itinwang iti shopping. Di, ala, sir, baka di ubing ko. Anya? Jubing yaw? Wan, sir. Ay naapo, anya gamin nga gapo ma'am. Nga pagay-ayamin nyo ti cellphone dagiti ubing yaw. Ay na, apo. Ganyan ngay garod ma'am. I-receive mo ata ti parcel mo ma'am. Ay, ala. Kimano ngay, sir? 80 mil ma'am, 80 mil. Kumagan ma'am tayo receive mo. Ay na apo, tatayag pa nga nagipalpalakad dito yung anuang. Kalkalinduusan na kaon. Siguro, sir. 80 mil ma'am 80 mil. 80 mil ma'am 80 mil. Ala, sir, mabalin nga cancel, sir? Ano? Cancel? Wan, sir. Ay na, nag-order kayo itinwang tapos i-cancel yaw? Ay na apo ma'am, dimla mo tirigrigat ko nga nagipalpalakad dito yung anuang. Tatayak pa nga mapudpudutan, tatayak pa nga kalkalinduusan ma'am. Tano may deliver lang dati nga parcel yaw. Ay na apo, tapos i-cancel yaw? Ay na apo, tatayak pa nga kalkalinduusan tapos i-cancel mo. Ay, yan nga mapalit i-cancel. 80 mil. Untoy. Apo, 80 mil. Ay na apo, nuwang i-cancel yaw. Ay na. 80 mil 80 mil. 80,000 natin ma'am. Alam mo, tinuwangain. Ay na apo. I-cancel yung then, tuno maminsan hang kayo nga order tinwang ma'am. Baka ito naman minsan, ilipante ito, may ko i-deliver dito yan. Ano? Opo. Nuwang orderin nyo online? Anya dati nga prutas anak? Banana, daddy. Uy, nakalalaeng. Dati nga eh. Apple, daddy. Apple. Ay, anak, kadaman ti damagot kanyam. No, kas pangarigan may isang prutas ni mamem. Anya nga prutas, isuna. Meron, daddy. Melon? Gaputa nasam 8 wino napanglo ni mamem. Nabangrawin no. Nasa meat na. Ado, tiron na, daddy. No. Iso nga meron. No. Ay na, apo anak. Teka na tagaray. Ay na, mangag na ka ni mamem.